Perok kadi ka Realme 2 Pro kadi kani ke LCD tip kalado kamlang su do on kamek su customer yang bilang saya kahap ba kahap nakadaw kamek su yung aqua kador kidor gitan ni barko detail barko subhaya kanya lang na mapalit sa way kamlong ra do la sa way mlong ra ta to na ting ra na mar kita duplicate original SG baba dis kani mo yung duplicate nga to milere wat ting ra ang palit original na begini ki phone sudah tang bi basa banle tang ki original long ki support tang ki original ta perlok hani video ngan peni pi guna ka phone kan on na kam on re ta perlok man sedang nak rekam dengan bung niar mah ta pelok kani LCD original ngantes kaya kani kalong namlong dan kau ingin tes ke bang so ini tes LCD kalong namlong yaknya LCD dikai sama duplicate menuju kini ke Realme Pro KEM kita melong ya kalau biang saya perlu kafung kadang biang TikTok nama Rusna ada saya beli ayah cik beliau tidak duplicate saya nak ada kamera kafun kali LCD di original kan itu kali di pure original itu saya tidak tak duplicate saya kemlong dan nak ada kani di original baik pure original pelok berok biti telur pelok berok yang sedang rekam mah ta pelok berok kani ka phone ladap da kala long sai dalam jadi phone di next lock ka phone kalau ready
Kulisi hajar ngu ipi perlok barok bah pi video te kadi Realme C Realme 2 Pro re kulisi hajar ngu ipi bah pi video.